Siya ekhaya kaNgwane. Uyaqhamuka ke futhi lomunye umbuto Ngwane. Uthi lo mbuto Ngisiteni kunayi insinza bejathi yami lengingayadi ukuthi ingabe ngiyawethwala nabani. Ngithandzana lijaha liyangiteka. Emva kwaloko sekuthatha na inyama naye lekufanele ukuthi iyojikwa le ekhaya kithi. Lesuke iye kubika ukuthi sesimtekile sibanibanyana. Nembala ithathwe lenyama. Bayoyijika le. Nabayijika nje ebaleni. Baphume abantu labadzala la khaya babita umfana, buya mfana wami buya ngeke sikwente lutho thina. Thatha lento yakho le. Uhambe nayo. Sine lokhu nje asikusebenzi la khaya la ebaleni la. Sifuna la kuhambe khona. Kwayena lo waloku ufike umtshele ukuthi samtshela ngokuthi asikufuni lokhu la khaya. Phuma nako uhambe nako asikufuni lo. Uthi ke lo mbuto. Sicela kubuta tinshumayelo tesintu ukuthi njengoba sengihledi mina la khakhama ngihledi kusekhakhama la ngihledi lekithi solo ikhona lenkulumo lesilonza sekuthi bamjikisa lona lowafika wajika lo msasane wabuya nawo vele useplastikini nemhlabathi ugqwele wonke umhlabathi ngala nangala. Angiwathi nalotho waphelela kuphi noma waphekwa noma wagcine udliwe emagundwane ngoba nawo ayaphitsitela nawo amalanga akuthola lekungawaphilisa. Ngenzile yini mina le bakithi bathi asikufuni lokho. Noma liqiniso lithi ngisaqitha sidunge la emntini webantu babambamba angenzi ngobe labakithi abakakwemukeli lokwenza kwami. Lebe kufanele phela ukuthi bakwemukele ngananga umsasa. Ngenta njani mina enyalo? Kanzi mbambamba lo msasane uyini? Ujikelwa bani nakwentekeni? Lo loceliwe wayotekwa bakubo. Uyajikelwa yini umsasane? Lo lotekwe ngemtsimba. Iyaphuma ile nyama iyojikwa yona. Kujikelwa bani ngithini ngenta njani mina enyalo? Mphenduleni maswatakithi. Ngiyabonga. Wena-ke malokotha ngulomnyama kulosenhlambelweni malokotha ngulomnyama ulonjengenyama yesibani